Ona thegi ya honge itiganite cia ukui gukorwo ikihurira ndebe kampeini cia ukui wa ngari uri na uigirereki hari mwaka uyu. Riu namba ya mitino no yongererekete. Riu ruhonge rwa guthaitira ugitiri barabara-ini rwa NTSA rukionania ati ikuo 147 ni cirongererekire ithabu-ini ria mwaka muhituku, kuma ikuo cia andu 4,311 nginya ikuo 4,458 hari mwaka uyu. Hari ikuo ici ni atwarithia bodaboda 1,148, athia gukuona bodaboda 432, matereba 403, athia ngari 723, o hamwe na atwarithia mĩithikiri 67. Gukiri uguo NTSA gakinyukia ikinya ria gukanja license cia matereba 62 aria makuruhanitio na gutwarithia ngari hatari kihariro, ari hamwe na matereba 23 kuma kambuni ya Tahmid Express Limited, matereba 13 kuma kambuni ya Latema Travelers Bus and Safari Limited, matereba 10 kuma kambuni ya Meru Nissan Operators Sacco, matereba 3 kuma Moline Prestige Services Shuttle, matereba 7 kuma M-Trans Sacco Limited, na matereba 3 kuma kambuni ya Enabled Mashariki Investment Limited. Kumana na uguo riu sako itiganite ni ciambiriirie gwikirira makinya maromu ma guthaitira ukui mukinyaniru kaunti-ini itiganite kwa muhiano gukwari kaunti-ini ya Naikuru, kuri rugamiriri wa sako ya Prestige wendekithitie matereba kurumirira watho hatari guthairira. Ta wiki igiri irari ho ni turari na training inene muno ya matereba tu Sports Central ni na irari uhoro wa defensive driving. Riu ni undu wa kwihaririria na gutigirira ni twakorwo na matereba maria mena uigirireku. So nego urge all the drivers not only in Prestige ona sako iria ingi kuringana na nyitemi ruhonge-ini ruru korwo makinya maromu no mekirirwo ta uria NTSA yendekithagia, gutiri mitino ingi gumira bururi makiria riri namba ya thi itanyetwo kuongerera hindi ya mambura. Ni turarumirira mitaratara iria yothe na maundu mana mothe tukorwo tuhetwo ni andu a NTSA. Ngari citu guciga in a good condition, gukua members aria magirire 14 ile capacity na ira twina cia 18 na 16 na shuttle ira twina cio, we are ready to carry them in a good condition, matikagu mena ogwa kana mena wasiwasi. Ngarora maundu onthe aria magire thini wa ngari, ngarora speed ngari na driver seat ikakora ikithi na speed ira agirira 80. Koguo wira witu wa ukera ni mwega na ni muthondeke, ekena tugeria gukua passenger na njira yagirire na nginya maundu ma mithemba kana irumini cia thire kwa gukena gukorwa na discipline ira yagirire. Mwena wa thiriva kaunti-ini ya Machakos anyite mirunguru wa ruhonge rwa kurugamirira barabara nene rwa KENHA ni matafanitie miungururio ya ngari nene makiria ngari cia gukua thi, kuria mateterithitie bata wa guthima uritu wa ngari ciothe iria ikiritie uritu wa tani 3.5. We want to request the road users, especially the trucks and the buses, to comply with the legal weight limits, because it's not the intention of KENHA or government to charge anybody. Kuringana na nyitemia ya uritu mukiroku ni gitumi kimwe gikoretwo gigikuruhanio na mitino ngari-ini cia ukui wa muingi iria ikuithagio mirigo hatari githimi na macungiririo igacungiriria ikuo ici. It is our desire that everybody would comply, because out of that our roads will last to the desired lifespan. The issues to do with the rogue motorists are there, but nowadays due to sensitization, which are normally carried out by the agencies, they are trying to comply, most of them. Hadunya Kaweme TV, Retorako ni Bataru wa Mwagi.